Rosondi no kita baru Yesus sasari korong ay sokoriwa sinunod kadang kotong Yesus besondi ay sokoriwa sinunod kadang kotong Yesus besondi kadang kotong sendiri di Yesus. Okay, kano misis at akad isang sambayang. Kinarahingan isang kerjaan sorga, kung sikaw do kasawan bayno, kan kapag yan pa'y pakagod iswang at kasisaniti, kung sikaw do sa kadungno, kisom do alumi sa pagindalanon, diti kasisanahay, amoy nagidadat santab na pa di oretan, ay mulayan, ay do kasawan na bayno. Nga, papoy sa mo pakagod dahay, kaposiyan dahay, kumadiya. Tinasamayang dahay iswang rantuhan Yesus. Amen. Okay, asanong kasabon, kumadatid ensanan, kung sikaw kumad panghakan dat minamangon to, kaano to kagod kapag yampay dat, misuswab na ba, no? Siyaw to, miyagalidit ako piyo. Yadit ako piyo, song puro sanongot, pero mutan na ba, no? Ino pa dito, no di, mantakilo di page, nga, ako pada po yung bulayan na turas ko, di ba? May kutuduo. O, kung naging minimbulay la turas sa ilang manaw-panaw nga, aming bulay ta sikap, alahid. Asa ng swabo nagi, montok dat aswaw channel. YouTube nga, may galit asang puro kopyo, pero mutanto. Montok na po hitid do nga, ilo pa komen nga angay mulay. Harodit, makita ko di kanihabot asang kurohot. Karangahan na boros ka. Harodadi ti pangilogod ti bay na nga ulantay orangaw ki. May na ko kominod orangaw kamo. Kikaswabo na bay no, insan po ay porikatan dati pongon sikaw kumad kinorahingan to sangim posik, sangim miyaw, sangim pasik toko kaswabo na bay no. Iri nakasari ipopiso soryan dati. Pihulit-hulit dati. Kakuhaan na po nga mantad ko lisih da kinorahingan. Nonuan to kakagod at sanga daw po di nakatalib dat kasiwatan. Mamuri mo da sangkura na kuot ay kagayoon da lisih kinorahingan kumadati. Gisambot sangim pasik to ko po. Kung na po ka lisih da kinorahingan. Ingka ka to ko nati. Mantad ko kapuahangan di siyo. Iati na po di nga sangim miyaw tako da timpudan daw. Mantadi di tako na da kamuyan dat agayo kopya pagogondos at ay nunuay kaposyan dati kakuan po nga ako po ko lisik kinorahingan ng nunuh na po hit otari mo dati iswang na kaposyan itipiap kaposyan pinuhoboh dati nga ay so tako iti mantad ko ginayo ni si kinorahingan ng sangim pasi tako po bagyagi. Jadi iri no hit kaulay tako minsuswabo kung sikaw dali si kinorahingan. Opposite tako nga ino pa'y gulod o saro dati mantad ko panghakan da kinorahingan ko madati. Kapuwa hango di siyo. Kasiyanan di siyo
Sa ngingolos to kapati pinuobo. Okay? Jadi puji Tuhan. Oke, hiti di YouTube kadi tampinay Jebit Jet. Kung sikaw. Kaswaban na pambayno nga momogusa to kadit 45 menit. Yun, di main bulit di 45 menit. Kumain na pa pukul sa liwat-liwatnya pukul 5.45. Setengah jam to kapati. Bayno na po nga tulo na po panambarasan dati nga magandad batos. 2 hari bulan 7 di Bayno. Hari Jumaat di Bayno gi. Hari Jumaat. Ada di asala tadaw Bayno hari Jumaat. Iti na po pelajaran natin nga pinimpod iswang dat kisah para rasul pasal 1 ayat 4 5. Ayat 4. Insan tadaw antakandet Yesus makan miampay di murid-murid. Isiyo na po nga magaduh diolo dot tumangkiad mantad da Yerusalem. Okay. Maganda da batos mantad da kinorohingan hinggod boros daw narongaw do kayo mantad do ho Yohanes Pembaptis na po nga mamonsu mamaguna do waig nga amo na alaid iyo kayo na po nga pojuon miampay dot rusad palidang. Sira na po oray tanilot makan bersama-sama. Nga ino po atumbayan ako iso na po kalangadan dati dot miloh takod mogyampay do may sambayang iso na po kalangadan dati nga iti na makan bersama. Iti kumon na potluck. Kada borosam makan bersama. Makan di restoran pangalangadon to. Pasaliwana na did pemerintah at penuh inur di kasagan na mo akan nga to kom mogiahaw to kana da mo akan ki. Ororong ko dar na saman. To kom agayon ko bungahan din na saman ki. Nailanong pa yung kuro ko nga kada borosad makan bersama. Makan di restoran naging langadon to kano bo. Iho nga tokoy isay di ta langadon dot mo po iri kawom nuno no pay pakianuan no nga milatakon gi. Iri na dait nga saro nga ito ka na dari. Pengka nagiti ka mo yun dat makan bersama. Dahil piyag gereja. Potluck. Aron gi karait at pot bless. Magyampay makan, magyamong. Langadon, takon na ko kita dit. Song kanday-kanday na mong igitat kokori naman pagilangay. Langadon, takon na dit. Ba, may dako lisinay ka. Alaid nandod rumikat ngay tangalon helo nung ngay sangingirikaw ki. Ba ako no ka. Isay katahuri sumambayang kakatok manangkos ngay. Manangkos ngay napod moda si di suhon na sumambayang. Iri no ngay ikalangadan to ko. Makan bersama. Kakitanan ko na pod hitid dusun ministry. Sa kiro na pod insan tadaw iharo na di kasagaan dot milat tumimong ki. Ila sakit nga ato ko na di mo si Rosie. Bah, hingo to ko bayno kat tumimong. Hilo to kod. Hingo. Hilo to kod tamarudo ka ba? Hilo to kod dewan ko tamarudo. Hilo to kod dewan masyarakat. Tuk timung di nga song kanday-kanday ko ditakanon ki. Atumayaan ako ay so no manapaw to.
Nakarongo ta kana nakawaya ta kana panambarasan di tukang tapaw. Jadi aiso to kom iati ti kumakapiatit no ko I will go no aiso no di manapaw. Tu haron ni panambarasan dati karay tatapaw kai pa di makadam. To o gumu pa di hot nolu may toko igi time muli ka. Kundi. To. Kakitanan kuno po kadi pangusa. Kakitanan kuno po tit ongo DM nga putlak kano po nga yodit nuridi iya di mabay-labay pati takanan do ko. Nagi papimposan na kayo di nga haro na pa kapiyohit pagyamungan na makan. Tumbayan ako iya di nakapiyo patumbayan ako di kadi pangusa. Ay sayra na pod aray tanilat makan bersama. Paingkukuro nakura tu kahano kodot mampay. Nakura tu miloh to kodot magyampan iswanggot makan. Sama-sama. Montok na pod dahop pangintangan secara pribadi. Iso na pohot ay tanda pangitanan iso na pot kakitanan dati dot ogira to kay sisan dit iso o kay sisaan isa tinimungan nga kano po yulo dot magyampay na makan kamuan kun ogirot apurimanan to kay tit igarja apurimanan to kay ihati sendiri sakira na pod orohyan asanangan kad may among got timungan do makan. Milo po kita ihati na po di nga ogira to kay sisan. Ako na po orohyan dit kay sisan ni di hinggo po may kaulay. Dawlo na gid may akan. Manahak ko po takal nga ako no kakon. Jadi doho na po pangintangan nom. Iso na po tinimungan sakiron iso o gerija kanu pakasarid po poindalan iti kamundot magyamong gumakan nga po pagkitad haro na kauludan na ko di haro ko'y sisaan ngon na po pausawa ko piyo nga miloh to kapod magisanong-sanong ko na di okay kumunda tulundat aman damay to ko po. Poing kanagi kadawd isuhang na keluarga dati. Sakira na pod kahano kasari to ko pod magyamong gumakan. Makan bersama. Iso keluarga. Papakitad aman damay ko pod di. Sakira na pod iyo kayo magyang Pinay. Magyadi-adi, maging sadu. Kahano kasari ko na pod tumimong borasan na po dati insan san taon. Insan san taon magyangat ko. Magyang Pinay. Bako no. Tumimong. Pero hari bulan. Manto ko dit. Pero mat. Hari bulan. Sayra ada ko kunan ka. Manto ko 30 hari bulan 12 lah ka. To kom tumimong hinggo ngay tadon. Sa kirod hilod Jimbo galadam kim borasan kuno pod isyo ulum hinggo tadon silo tumimong hilo to kod di Jimbo do bayno kad di tong Pinay timong na di magyang Pinay kano kasari kuno pod tumimong magyang Pinay magyadi-adi popokitad magisanong-sanong ko pod ako na po magisanong-sanong hinggo po dawlo na gid makan bersama kapiruba po nga mitayngod jadi itino po kamondot miyamong gumakan nga po kita haro pa kasari kauludan dati isuang piyak keluarga isuang go keturunan nogi isuang ga timpo dati dat magyamong gumakan
nga haro na ti kamoyan dat magyari dan dusun malayo na po nga kaakraban akrab o somok it ogirot at pisi saan sayra na po dad magyamong kumakan sa kira na po isu ang kaluwarga ino po ibobos sa aramay akon kay makan ang data sadat ino po hit aramay kapurimanan di nga haro kasari bongut datid antakan dat magyampay dan makan nga haro mutigahit ay panudukan daw kan dat abulim mimboros dot ay masomakan ka pengkuran ako pendapat tila abulim mimboros sa antakan no makan nga intangan na po dati antakan naging makan dat ilo na po kamoyan dat kaakraban nga haro pengkuro aramay kaman sokay tok aramay matigi sa kira na po mikaruhang katakan na ikusay sokan ni ditando isawo sokan onuan ngedit sada onuan dan napa irapawon tok aramay mati ko purimanan til digi umbal pagi dat so kayo ko kano no kadi sa uno ako no tendo ko sonsog yun din na pasimbar tilambo sapod ay bah ang lolo gato na ko makan kan iya nga ako no naharot ko purimanan na makan mo nga umbal pagid ako po mamisunod ki surungan ko no ato ino po kaakraban kainsam kaisisan kainsam makan dahiri nga kogiraton dat piyambolutan ko bikorongan nga haro iya ikusay it asaro da surungan kagagangis hawanod sigagad kasuabon da suab hari sabat iya di minanurong gisiyo nga hinogadua ko no po ditim di apakay titirik lagi sa kira na po iya na ikusay ipoyrangaw isawan no kasuabon na suab surungay no isit antakan di makan wah gisom po at kasuaban nga paingingis kasari doho no po kapurimanan nitit antakan numakan inopohit bobos sa korhian ko nga itim mag-isaw sarita iri no hit karamayan ko piyo puri mo na pagid potluck to kuno so sangulon ka makan ay sa may among iya nga lang adon idhara may insa mo karami among dia iri pagid hara na po tatamu do karikot hiri gereja dati o kita nud sa sangulon to lobi pon na dito nga bujang sumandak no po sa sangulon gyadit tanak wago ang bol ang satu orang saja pag ito pa sangulon uhoton pa sangulon ko no kagi may panghuntik jadi nanda may among yung katadon magyong Pinay panonoruan nagyan dit hingga gereja niya lahid ko na yatid ay nakatari mo kabanaran kakaganda tayo ako hiti guru pati kadabor sa it tangon do ati di kusay piya nga tayon nagid harohid sumandak ka mo irikot may among tiyan di antakan na po dit ay makan mo sa mahirin to sekiran iatid iswang keluarga osoro po ni highlight ibu jangay po ay sa po nakasawa makan ka nga to isang media apano hopod magyang Pinay
dua malahing wadam dua. Insan na makan. Insan na makan sa lansang ay. Hiri nandad gumara puno mo gisaw sa it. Kairakan no po bo. Kairakan. IPA kairakan ni. Kayhiyon na mirak kumakan. Nga doon na po o sa Rome. Ina po'y kakuhaan dat aabuli mimbor sa antakan na makan. Nga, sa ira na po mingirak ko. Haro po'y takano do iti kabang no. Ako no katahan no ko'y rak. Hinggo po tumiyasa po'y takano ni Digi. Iri kan to kakuhaan ni Did aabulid makan o mimboras. Ko'y rak ko na po tumiyasa takano. Suway kay ri, ikagwit amo kuno karamayan ki. Hari takanod ikabang dati, mimboros ko. Moros-boros. Susuway mo tigerin, haro na po penso ang kabang mimboros. Kaya nga, susuway karangahan, kadang-kadang sasamuan ko eh. Jadi manta didim, mila to kahit ila-kila ko ni Ribo. Sayra daw makan, mo boros ka na po nga, on po takanod ikabang, mo boros ka na gi. Kanod di sangulun gi. O di ngayon, na di langaw na takano no, dalaan do sarita ka. Ngon yan, di ko po harga di langaw mo di takano. Nga, mantadat iri, nahikomondat ay harok ko akraban dati antakan tumimong toko dumakan. Igireja sayra ada potluck nga kano ko nandod di makanan hinggo rikoton dati hinggoy haro tambalut iri to ko no ay haro na makuit antakan dumakan iri na di membawang nga iri nga aramay matigya ka daw membawang tok mantad ko ginumuan nila sarita ino po sarita paling aramay nga ini membawang di ko mo na membawang tok mong halia ay isang puro nga itino po ka mo na membawang ba aramay no po antakan no po dat magyamong tako dat makan. Makab ka makan. O makab ki. Antakan no po magyamong tako da makan. Nga ino po hit mandati ilagon tako. Nga mongimbulay tako dit kantakan dot negative. Ita aramay. Pupunta langgot ino po hit sa lerah dati ikapurimanan dati makan na tumagang nga kangami kanto tid igumahoy makan ka na po minsaraw ko dit nuridi amo na arama itumagak kon da sa lerah nga kadang-kadang mutigad hari titulundot nagi osan ng kapurimanan okon nagid okwat tumakan irin na yati na po na ontok ta ko na po na stress nga ako nagid ay yun di olamu ko to kita ko hoy sukup makan nundo ko otood ko do katulo na ay sakto mo nagid iswang kapasyan nga ino po nakagoy man dati point sa duwa itinando ko mo na pitagadan mitogod do po dit antakan dumakan tok isay ko makan iho nga mitogod do po antakan dumakan uhang na kita makan hari to kapi na kumbal natin ipagilitan natin tid antakan dumakan sigog kay pitogod potiaso na po nga hirin nunun ni hirin medya haro to kapi wa may pingko yon po di uno ni takano may garabo nga ilagon to kana timito god antakan dumakan la
Milo na po, hali pian na borosat apo ato na botadaw. Mano tingkaday pitagadan. Nga intangan to na po di sa bolum makan. Apo makan tingkadan at pitagadan. Milo na po, pabirikon, pondorongon ni pitagadan do damot. Mitogod tumod. Wah. Sambungan to kakan. Isay na ko ilod antakan dat timpu do makan nga hirin no lingo si kong totogod nga tok asusano mamiri kitit mitogod bo kotogod kuno po makan nga ay milabiri ko ni pitagadan di mogorogo ko di pagagano no di piring nga mogong logong may kapagano di takano nga marak-ngarak kapagano nga ilo na natok langadon to kono dogia langadon to kod magyamong gumakan harapot lak karamayan piak kawin nga langadon to kod may na po di kawin nga bobos no pangoyin to kod di nga ini makan may ko intong hindi pangantin may na po kimani man do kokito kono akon ko dia di suway sang ano ino po hingoyan to ko pwede it antakan dot harap miyagal kawin nga makan nuno na po nga makan no po hit katutukon dati tibo may kawin makan tok rumi ko ti YB dati bayno mo ito koy intong nga ino po hit komunchak katutukon koy on ko pwede nga makan ano minsan do iti kamo na makan irin na gid gisompiad hila suruga nga makan mo ti kamo na isay na pa aasagaw makan tukom tumong nga di may suruga makan kasari kumoduan no sumambayang kumono po nga ato ko na po opogot na sumambayang apasan to ko na po ti kumono sumambayang hila suruga nga ay ilan mga 24 jam magimato di sumambayang okay? Kadit gaso no bori mo isay di na ko ilod oy to kay tano ko rito hila surugan don do antakan no po did kapag mong Jesus kumadiolo nukad hilo makan bersama dadamot at timpo na makan kadi di Jesus mundorong ko pod itid Jerusalem kada ko po pagitong kiada iti nakuro ino po hit binara si silo nga maganda dit kacurahan Roh Kudus nailan datid nakuro to naduhan di Jesus it murid-murid daud magitong kiad to tadon na po dilo nga akon nga kay Jerusalem narukutan mantad ko narukutan ikinayon atumbayaan to kod langadon na ilang muli langadon na muli kampo tempo doon do kadi mangimbulay o gumuno ipagilitan natin langadon na muli rantas daerah pa nga amin lo pengkura muli molohing langadon na ditanganak ihati inokon sadu langadon to na muli pengkura di muli rentas zone pa nga amin lo rentas daerah natambahan lagi mangkod hingga nga ikan ni habi dinoretan ino po ososoro ko nga Kota Marudu nga harohi it PKPD putatan sumampaping to ko pod daerah nga ay milo langadon to ko no kakitanan na po dati ilang murid-murid Jesus nga langadon nila muli iyati nga langadon to ko muli lobi po na dihino sadu sa borong rahat langadon muli
Pero no linaid to kod PKP. San taon na di ki. Ano ilanam gisamsong irailo. Hari kita kun panambarasan no kon gisambot 2025 kanawo kon to kom hinongay tidot sorod 2025 apa tayo kuno pa diti apa tayo no pa diti hitim pang corona di kanon to sorod hinongay to sorod nga ginawa to kono pom siuli to kono o kono pa ka siuli si Pimpanaw ihoti nga siyo ngo yakunudad hingo siyo ngo yakudhilod kuta kinabalong siyo ngo yakudhilod tamparuli ranaw tawaw talupid kuta marudo kudat hinggo no pa nga kasi ang ngayan dati kada bora sa muli Mimpanaw nga si Pimpanaw to koy tanganak Mimpanaw lo kabandaran 12 ka bawa ilo ka siulo kadading ay komondot KFC MD iri na din tanganak hindi korohyan mo si ngay nga hinggo po ingkaka to kono ti gulian ta kono pala murid-murid Jesus pero no linay diolod ano kauli borosan ta kono pala bikurang taon san taon adon ta kono kada borosa san taon sa kira na pod muli kabi labi pondod inopoy kaulian no di nga may kapal gumuli dahil karajaan no langadon kono muli kono gi karikat hiriwalay sa minggu hiriwalay borosan na nai na di langad ka pagulian no di hilom malaya hilo nagilapangan terbang no rikot langadon ko no muli ino pa ikatubayan pero labi pa din ang talu-taon na ako ulit isay na ko ibuboso alay ditano ko ulit dito mantadat sa borong rahat sumukot sumukot na po mumbal na may topic ko hilo YouTube mantatawad sumukot na hilo mantad ko hina sa borong rahat bo taon-taon no lang adon no di muli ina po hipagangatan di Jesus dahiti nga suhuan no mandad nga ina po hit pagandadan di lodi ikot siyaw suhuan dot ay kada ko potong kiad tuwi na po ikotong kiadan dilo di nga haraan dadon isuang po bora sa malayo iti nga meninggalkan tetapi harus menantikan sesuatu tumangkiad na dadi lamantad hirit Yerusalem nga haro po di andadon dadamot dati iyati dahiti pamagunan haro piro-piro hot kotong kiadon dati mantad pod piro-piro di nga itin kapatayon ay dadamot dati monongkia diti pamagunan dematay nga iyati nagikadaw nga mandadandadet it piandadanda harap piandadanda dati ina pa piandadanda dati di nga itinay karikatan di Jesus o kumindo jadi monongkiad to kati pamagunan nga hari maandadon dati ilo nahit berita baik muntakit tumongkiad sang impasih ta kapatid don dali nga sikog kay kalaw dot haro di kantakan dat tumongkiad to kuno di kumon kud it midupagod matay nga sorohon na dati karikatan ni Jesus
Iloho na ipian dadan dati. Nga kada angoy kiros. Halipian agumo may kiros. Oy ano po takanon. O pakibar nagya bandera biru. Bandera biru kahit dati din. O kon ka upurak nga kada no ngay kiros. Paingintong kono pailung kono diri siriba. Nga mandad kay di Jesus. Parikatan kumendo. O kan ka iya di paganda dan dati. Intangan to kono pom iti no pakomanda tumongkiad o magandad nga haro duo kumoyon dit na aramay. Aramay. Punong kiad ko ay aramay. Magandad ay aramay. Isay orohyan no magandad. Tok. Hopo da minute dud andadon. Haruhay to puribanan no. Nga hopo da minute no magandad. Yun di ba jam-jam. Korikot na andadon. Ay lain ko no di. No kano. Iyo nga koririkot ko ka. Taw haro no tongo 2 jam mo minandat. Magandad nga ay aramay. Lobi pundod ino pa'y andadan no nga amin na nakatimpo. Pwing ka akamintong. Haro no kakaritad ko kahuro orangaw no nga. O sikap ko may liga. O isyo. O kani. Mangunin na handphone nga. Sikap ko mintong isyo. O kani. Iri nga ay aramay. Iswang na pa di boras at imagisisinta. Nuka di ayat-ayat na ko nila dat antakan no magsisinta. Sayra na po na di minsado nun dagi iya mamanaw dilo itambalot no mamanaw dilo. Man nakaganday ayat-ayat. Nuka na di jika ada pertemuan pasti ada perpisahan. Yun dinay ayat-ayat di wagi. Kada may sosolo pitong kiadan, sosolo na pinirubaan. Tu harap pirubaan, harap pitong kiadan. Kakaganda dit mong sasamod. Wah, apa kayo na ditong pinay Melbourne ayat di ba? Haron nando ngay antakan dot imiuhang-uhang nga adi milop patilambusan ni piuhangan. Mantad na kami yung Pinay. Mungkin na hari masaala. Inapahit. Seminar kesehatan di Gulo, di nga. Kailaay na din pembawa telesemia gadua ko. Tok, nakagirot. Mo tidak di sinta karas. Nga ano kanundo. Kailaay na din pembawa gadua. Asyanan to kanda di tanah ko. Kentalang ko kago. May na dihit. Pitong kiadan no bodiri. Nudi ayat no. No kagad di lagu Jimmy Palikatid di. Ako di kilala di sunay nga. Malayo na pa nga. Paingkakan to lo. Mantad ko opus ako diya. Ampay duwag diya na po. To. Akon nagidid. Kasudo tamo di. Ngano na borasat yun di. Mantad ko opus ako diya. Iti na di pay duwan diya. Kanga akon nagid. Mihad po hit. Itanggayang gaya mintang diya. To. Sayad ako nakumbala naman putusan diya di. Mantad ko opus ako diam pologasan tiyan po nang mamantumong kiad ka. Hoya. Jadi itinapakomandat ay meninggalkan perpisahan. Ito arwol matiyagi. Haro ko mandat o putus sa sinta.
haran ko man i midupagun tumongkiat ako nagid imoy kaya na do osado insanan na pa rin nga naaramay iri pagid inupay kamondat meninggalkan magandad naaramay okon pundad miagal ko haragi kamondat timpud na pasangan jarak jauh uli ka na minay puya di karuhang sayra dat tumongkiad ko diki orwol lagi koy orwol lo lang adon orwol ko piyahit tumongkiad ko mamanaw hiri na daw minta lang ginaw no ay osanong nagid kada di minay rapaw tu nagid orwol ginaw jadi orwol lo da lang adon nga orwol ko piyahirid uli ka na taruhay haron na to nga taluta daw tumongkiat kan di ka gumumanaw gumuli hiri nagita orwol orwol ay langad ka nga ino pa kapamanahan no tumongkiat orwol ko piyo kapurimanan mintong ako na dit harohit video YouTube tarutamad hingga makay na idon sina kadi tangkiadan ni tanak do may karaja ki tangkiadan de hirid don tadu tay ko taki mihad poy tanak ko may tanod to orwol ko kita ko nagi nga orwol to kita ko dawlo naging di tanganak ko kawayat di kada bor sa tanganak ya ti penong kolotaw nga tok tumongkiad no poy karuhang may karaja ko hinggo orwol na day ginawa right na pa kayo magandad hampir 100% sa iyati hatus piatus ato ko kandat yung ako'y matitikandad nga asaro ako'y mamumusid uwakon dumandadandad asaro na kopigogol sa mapakalambat na sumuno haro naging manguhot haro paguhatan do kaumulutan simbaron ko tenu kangko ino po'y tenu gisam mo doon nga apo na simbar tinu ko nagisin numan wasapay aya apo di na simbar ito no itinap po ko mo namandad nga to o insanan to ko nga ato ko no kasap community magandad lobi pondod ino po hit andadon dati di nga api na po de timpu so kiro na po kori ka to ko pukul 1 kasi mila to kay aturon pukul 1 so kurang-kurang 12:45 hitiyo kuno kan nga ano po siya man na nakakatimpo kapag gulo ko no ino po batas dati kasari nga iya na pa ko pagulo nga andadano ko iya na pa ko pagulo nga andadano pero linay no pa ngiri ka gisambot rumagang di sasat handphone kakuhaan po nga kinolelay do itambalot jadi Yesus ka daw nga oy laan na siya kapurimanan di murid-murid daw de iyolo na po nga siuli na muli de kenen na tisam man tadi di manu ino po'y paganda dan dilo nga amu orubat tidak sia-sia kakuan na po nga ino po'y paganda dan panuhuan di siya mandan ino po'y titahak ipatahakon kuma di murid-murid daw nga agayo no rati agayo komunyon Retan nila hodid ayat 5 de ino pohit ay paganda dan nila di ino pohit titahak di siyo nga dani di nga ikomenda malayo dat borbaloy paganda dan iso na pakapagalan dat amo na borbaloy do puriman ko nga itimoy review do doktor pakar
Purimanan ko nga amo na borbalay pagandadan. Mo'y korikot nga iyo di nakanto gyari bo. Ato kay pa yung pansalawon nga iyo di nakanto ni. Mo'y to korikot to hirad rumah sakit. Tidak kira iya tay ko ay mananud ko molahing mo'y. Korikot ko no diri. O ino po hit appointment. Ino po appointment nga pukul 11 kaswapon. Ongay ko no diri awal-awal po pukul 8. Korikot ko diri 8 9 10 11 talo na jam gi pukul 11 mimpu nagi pamalahawan di doktor na sumuang 12 pukul 1 kolohaw ko nagi 5 jam numandad 5 jam no minandad 5 no minute rin numubad din ako turba. Kamu tunggu di luar dulu lah. Kamu tunggu ini surat ka. Irinat ato kay yudet amo na daw barbalay tapurimanan ko. Nga osonong di madit di ko 5 jam no minandad 5 jam kay miampay di doktor. Ako piyo di barbalay di. Komunda ka nga, may kumadi 5 minute di sumuliwan. Jadi ino po hit bata si Jesus sa manuho di lumandad diri nga ino po ipaganda dan dilo nga ikomundot borbaloy. Kigatang kopiontok. Pinagalan nagi Jesus sa ino po bata si did it komuyondat korikatan di Roh Kudus nga karay titit opo ju iswang garusan dibaptis oleh Roh. Mantad ko ino pa'y korikatan doro rusa do oli dangid di. Nga milo dihidat ay momonsay ino pa'y murid-murid Jesus nga sumodi ay lo korikatan di rusa do oli dang Roh Kudus. Kapag monorimo hilo di Roh Kudus apatut no dot yelo na pwede nga mongintang yelo dat ginawa dilo tinan dilo rohani dilo hari na kud nakusadya na monorimo kamo sira na mampay ito katikay si Sano ming susuwap sumudia to kay moti nuno pa sa diyaan natin so kurang-kurangnya haro data do telepon natin kada boroso dot Roh Kudus iti piya kay si sana tinga sumodia to kono suway ko po sa dia do data sumodia to kono atukul tu haroy awayaan natin ilo panambarasan dot tok ongoy insok to kono ongo lasingan to kono ongo uritas na talingo ongo tukul na tulo Jadi ilo paganda dan dilo Roh Kudus nga poposo dia na ilo ginawa rohani. Mengintong na ilo haray nang kudot no kasadya na ilo monorimo ti Roh Kudus. Manta di miyampay dot o insana no kasiribaw na ginawa. Ilo no po nga apatut na bertobat. O tapot kapya do mengintong ilo da ginawa ti samtiso nagi monang kiat da duso. Paingkura ta kayati. Magyamong mandat to kod siaran dot misusuab. Posa dia ta kono data. Intangan na wifi di Eldo Julius. Paing on ka amo. Bateri kisas ka amo. Hinggo na pwede pailatan ko magiging buro ko nga iso na pahit kompu ang ilamintang takotit siaran langsung ilo komen kumaraja ko antakan ko dit megal kamanging buro makinangaw kay nga amo na opuso sa ginawad mailung
mintang ilo komen. Iho nga iso na pakakuan ko orohyan na mintang ko siaran langsung. Ilo komen. Ilo mo tigalo nga to. Aramay mo mintang mo. Suway ko orang tako ipanambarasan. Nga ilo komen nga agumo nagiit paintalangan ako milam mo said ina po ituhot dati nga ang simbar na. Jadi amin kumada kayo. Iyati na pa ditihom pukulan na mo di rumikot tadilot alam original dati. Iyati na pati nga dada mo takod maganda di Jesus. Korikatan ko mo induo. Manta di kano no iyati na po nga tapot ko piyo damintong ko ginawa dati. Hari na kud iyati na pati nga otapot ko piyo monopot ko demanda di Jesus. Suway kay ri mahito ko nag-iintangay ko po siyan rohani dati. Haro po na ako'y milok pumbanganan ka mo. Mantatitipaganda dan dati. Sayra na po okito dati haro po'y bohiton. No, rikot tadi timpu kalumano. Sayra na po haro po'y bohiton nga iti na timpu dati dat popondar. Mantad ka apon na korikot Jesus. Apon na korikot ti kapatayon dati. Apon na opo Swiss ajaib dati. Kumoyin na po nga. Iti na kasiwatan dati. Popondar. Santabi milo pondar. Nagi. Iyati na po nga kanuh dat munang kiad. Santabi dit dusok-dusa di apatot dati itong kiadan. Mantadi di. Ino pa'y pagandadan dati nga ibor sa malayod berbaloy. Berbaloy no. Nuno na pa'y awayaan dati. Apaksa takoy dad ay tumano dilo boros-boros kinorohingan. Munong kiadi korohian dati. Ikaramayan da pumugunan tong kiadan dati. Nga ino pa'y pagandadan dati nga berbaloy. Kopiyon tok kigatang no boritid di iri na hikorikatan Jesus ako mendo talibon tak pula mano ko oyang to mo dating kukuk koilo na isi okay ikalimpupusan agumo na tikamandat pagumbalan da awayaan dati. Cabaran-cabaran ikantob dati iswang da korohanian awayaan dati nga oy sana na porihom maminsuho dati dat akon naging mumusaraw to ko akon naging maganda to ko sayra mali kapiyo ko katan ni Jesus sa kira harat tampinay tanganak koruhang dati tumungkya burasan po di midupagod akon naging mamusaraw to ko sayra mali kapiyo katalib iti ka mandadandad to ko na di karikatan ni Jesus mo katalib ngay dandori haro nagitimpu-timpud iyati na po nga arato ola kud do karuhanian dati ola kud ay lanam say ramo kiskago haray timpu dati da arato haray timpu dati kolomok iswang iman dati akon no ka arato to ko nga haro nagid ino pay rohani dati nga kodok sa kira na pod kaswabon na bay no insan to ko nagid kapag yampad insan ko naging kamo ko puri manay no ko da rohani no tok sikapay no pumurugag to ata ko ilanam sayrad po ko pinuhobo ata ko ilanam sayrak ko rikoton kinoringan ata ko mati ilani ring haro nagiti ko mo yan dot lalay leka ilo na dadi kakuhaan dot
tumilombus to ko na pod gumirot. Tu iti kompo kondo surpo nga ailan sa ngira. Karikatan kumundo nga ailan sa ngira. Iti kamalangan hingga di post na ko didit kani habot i mangigit motosikal sigag kay ngo guguay dit lori to ko ilan sigag kay giliran to ko sorry palis ka dan lusun man tadi di kono yati na po nga sontob na po dit harohot imandatid okoro no tungag to kono man tadet har na po'y kapurimanan dati okoro na dati rohani dati lahit to kunod napalit lahit to kunod atumbayan na kinorohingan mantad ko tambalot dati korokyan har na po'y iman dati okoro ay suway na di kumontiat okoro di mo titudukan gulo okoro na iman dati nga tungag to kuno hari pengalaman kumini among kat isok pikawinan dahil intilibon dilaid. Ino po hit pikawinan ni nga misuay katumbayaan ni dibo. Mi kawin. Ino po hit tanduk nga Kristian. Jadi ang atay ditambalot ongay. Korikot na di sumambayang kumakan. Kita akan berdoa makan nga di sumambayang dati tika mikaili na di juru acara kok kita doho si pasto sumambayang nga sambayang kuno di kita kanon nga akan nga nga ino po di tinumon nga haro di ako ay num jadi sambayang ko na di may di nakatanto aralo mo ti kumon di nakatanto kumon po di nga ino po pinatanto da kinarahingan ay di barakatan kasambayang ko na di hom imo ti dihit MC ijuro acara di nga to na paning-paning no matisir di na Kristiyanis po nukasyo yoti no himandati yoti ni pastor no mandati yoti to kopya nga hino hisiyo yodi nagida ko pero man ko pero boki kadang-kadang ko bayat ko gyabo nga ino po hit amo kuno aliwan dit borosisyo nukasyo marilah dengan sisa iman yang kita masih ada kita berdiri teguh kasih nga paning-paning no nga tok irinet amo kuno aliwan kasih kono no mingka katet miampay dit iman datin ino alu mingka katokon ogirot puji Tuhan harakasari po tiyo di. Jadi ihati pagilitan dati timpun denda. Iti main device harap 535. Iti di YouTube harap 45. Kanono. Mantadet no luwalu iman dati okoro no nga mingkakan toko. Tu iti no papaganda dan dati nga okon ko sia-sia. Ino po'y anda dan dati nga agayo. Ikamoy na malayo do borbalo dati anda don. Jadi mantadi di tong Pinay nuno no pay awayaan dati nga ino pay katumayaan ta ko may to kono anda do tu iti no propaganda dati nga tidak sia-sia. Ingkakat ta kono miampay dit iman dati okoro no. Sakira tudong nga maman po suduo temudet madad opisaki popo kesyo tu di na tumuyo ibata sa main bulan 45 minit
Nakolobi to mo tidid 1 jam 9 minit bay no. Kanaw miyampay to ko pakagod konsikahan production sumon di to ko kumakinorohingan nuno na pahit awayaan dati nga painsa mo ko to ko no pasarahat ko kumakinorohingan mo idat pati lambus to ko ogirot inapay paganda dan dati ka amo rumay. Mong nanimiti Mo bisu-bisuay Patapon mana Tawiri mo Ito sinuwan Kada katong Haruson lihon Haruson lihon No kitambalo Yesus kasasari korong Ay soko iwa Sino kadang kutong Yesus lusong lihon Ano misisa to ka di iswang samaya. Kinarahingan iswang kerajaan sorga kasuabon ni Baino. Insan po daon si kawiyahay tumantad panambarasan maya di Kisah 1 ayat 45. O gumu inoy nembulayan dahay dadamat dahay timpud iswang dot pagibaras-barasan di kasuabon ni Baino. Nga ampunay na hay sa kiron. Hari boras dahay di kasinduol nagiit milom mo mased kapuriman nandi amo simbayan kumati samtisaw. Ampeng ka nagi-iswang karohanian dahay mantad ka ginumuay kapolidon kalakudon kalamakon dahay nga kada nakapasay da mga hak dahay minsan mo ang gumuli kumadi. May itinupapaganda dan dahay nga amo arubat tumanda dan di karikatan. O gumu nagiot awayan dahay iswang do kaposian dahay imilamang yung bayat dahay apalid minsa do kumadiya nga may nahay romita do gumuli kago gumirat kago iswang kat paganda dan dahay di karikatan kumindo. Sumambayang ko montakit tulun-tulun di iswang dat ay masalah kesehatan datinan may nilo anway dat ay semangat kasabaran da tumugwag no pay awayan dilo may dot ino pay rohani iman dilo nga dulo na po hi awayaan dadamot temandan di karikatan mo nga pati lambus nilo do girot dot tumanod diha kung sigo Tuhan mantad dot so kadunglo pasaran dati kaposyen dahay iswa ngaran ni Tuhan Yesus. Amen. Kung sigo da kinapagyampayan dati di kasuabon da Baino papirubat ako do kasuabon da suwa. Pinako po.